ratile hona jwale ke nako e kgolo metsotso ke 29 hantle fela le ba horeng ya pele ke la bahlano bekeng a ke o dumedisa bekeng ya bobedi ke ena le wena thuso motaunga dinyana la taule di phaka jwale ke nako ba khwenyana ba baholo he ha ba kena jwale ha ba kena jwale thotso ba di etsanga ha ba kena ba khwenyana ba baholo ka nako ena dumela mothemo tle la dumalang ka motho la bohlano bekeng a ko la ka letsatsi le monate tsatsi le tetseng thabo mo le mahlonolo motho motho ke taba le wena ho fitela man horeng ya boraro ke na le thabangwa mo robano o ska ba lebala hore ka jeno metsotsong e 15 ka mora ho rapele re tabere kena tlhodisano ya Deboneza wena o ska wa fitwa ke tlhodisano yewa ke tse 5 tseo ke di tshwereng ha ke kena fela ya ba ke kopana le molaetsa khotso ntate Motaunga nkgono wa ka ke nompi daina khatebe ke pungane ke mthimkolo o dula paballong ka mane ka qwaqwa 1911 nkgono ebile o tlulwe ke stroke hle ntate Motaunga mo wa dulang teng o ka theola meyogo ke fitise taba ya nkgono lebo o tlo ba letsetse wena moshaniso o letsetse bana ba amanang le nkgono bana ba nkgono wa kula empa mo adulang teng ha ho hotle ya ba ka boela ha ke kena fela motho ke tlo ya pinenhle ha ke kena fela nkgono nyane disebo 96 years ha isala Kenya kopo ya ntlo 24551 maraba start cruon starter le setloholo sa haesal ke khole bile tsena ke setloholwana balla ba re ntate Motaunga ehle ha o so le teng sele mo yeng re a tseba hore tsohle di se di lokile nkgono ka mo ka Kronstadt ma o kenga taba o le yona ke ifitisitse oh mom le tloa fela lenaneo le thakgwa se le batho ba babedi bawa ke seng ke ba thusitse lenanong lena le matla la jwale ke nako le tloa fela lenaneo re le bula fela re kokota fela o phamisa dikgaretene o bula monyako o etsa jwang o kena ka mane ka phapusing o kena ka kantorong ya o se le batho ba babedi ba re seng re ba thusitse lenaneo le tloa fela fatshe ka monano lena le matla ka teng taba tsa nkgono ka mona ka maokeng Kruon Sata di se di fitile ke dinkile
ke di file moshane somona he Lebo hore atle a sebetsane le tsona ke a leboa ke leboa ho menahane ba reng khono le modimo shimarobonga le metswetse ke kgwedi ya basadi ena tau man ke kgwedi ya basadi di tloa fela ba se ba le babedi ba o kitseng ha ba thuswe ke khutletse morao haholo ka the week's pass at the beat goes on baby kana kotsane tsa di bell bottom ngwana kana kotsa di bell bottom come on baby just like my love everlasting the beat goes on still moving strong on and on do you ever wonder got to win somebody's got to lose I might as well get over the blues just like fishing in the ocean there'll always be someone new who run better you did me wrong but I've been through stormy weather the beat goes on just like my love everlasting oh and the beat goes on better believe it still moving strong on and on don't stop for nobody this time I keep my feet on solid ground now I understand myself when I'm down like the sweet sound of good music there'll always be something new to keep the tables turning hey it's in the song but there'll never be an ending it goes on just like my love everlasting oh and the beat goes on still moving strong on and on the beat goes 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 on guitar playing that feel to show the beat is real the beat goes on the beat goes on oh the beat goes on pinana ke monate the week's pass o tsebora he bashana bana ba America ba ileng ba kena minong a holo ba tshwanang le ba seng ba ithoballetse bo Tupac ba ne ba mamela pina tse kareng tsena he ba khore ba shebelle ba tshwana ba holo bana ha ba bapala minona e ka ba ke nyewe ya CCMA bothata le mechanic ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle ke planetsa rona ditheko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplanete tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng Gizere ya hao e ne e tla bena le metsi a tjhesang haeba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sohle ha sena motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno
tlaleha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 11 2722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo. ke o taba re a bua ka dinako tsohle hore ha puo o sa e tsebe ha puo e se ya hao o se ke wa leka wa kena puong eno fela motle wo ke tshaba tšhelete re ke fete mono he ha ke feta ka tseno ke bone maponesa a tletse dibakeng tsa mabenkele moa ho rekwanteng ba bile ba fana ka dikeletso bongata ne le maponesa basadi ba re ke kgwedi ya basadi ena ba re o tlo shebe ha o tloa lapeng hape o ithute ha o tlo reka tsela e o tshwarang mokotla ona wa hao ka teng ntho engwe hape o baneng ba bua ka yona ke makoloi ntho engwe hape ke di cell phone hore hlokomele cell phone ya hao a teng maponesa a tsama kaofela dimolong mona ba fa batho ba fihla ba re pampiri ke ena re a o fa tsamaya o ile o bala mona re a o hlokomedisa tsamaya o ile o bala ntho e ba buileng ka yona mabenkeleng ba re basadi ba lahlaelwa ke mekotlana ya bona basadi ba utswetswa di-cell phone ntho engwe hape e etsahalang haholo matsatsing ana batho ba utswa di-ID maponesa a buile ka boshodu ba di-ID engwe hape ba buile yona ke ena ba thuba matlong mme ba kopa hore o seke wa sia senotlolo sa hao fela kae kapa kae ntho engwe ya bobedi e ba e kopang kore etsa hore jarete ya o bosiu le mabone o seke wa leka wa sia monyako wa garage ya hao o butswi ha o kena o qeta o kenya koloi etsa hore monyako ono wa garage ya hao o kwalehe ha o fihla hae lapeng sheba hore mabone a hao a ka ntle a sebetsa ntho engwe ntle ka o na le ntja hobane ntja e tla o bolella e tla bohola lerata leo la ona le tla o jwetsa hore ho so o kene sekelekeke ka jareteng ya hao so o kene senokwane ka jareteng ya hao hape ha o na le palesa tsa hao ha di be fatshe mane o ska dumela di be hodimo ha o na le difate dula o la difate tsena o kgone ho bona mona pakeng tsa makala hore na ho etsala eng ba bang ba palama difate ba ipata difate moo ke a leboha hle lona ba sepolesa ke leboha holo bomme ke le bone ka tseno le tletse mme le bua le basadi ntho e kgolo hape e ba buileng ka yona ka nako o lo ntsha tjhelete sheba qamake sheba rona ha ona motho pela hao ska kopa motho re a o thuse ho ntsha tjhelete ya hao ke kgwedi e kgolo ena ke kgwedi ya basadi ke kgwedi ya basadi re tshwere wena motho motle re tshwere haholo ke bona bomme ba ileng ba ilwana se tula matswapong e re ke lahlele kwano mona hanyane fela o tlo rena le CDFM lona le o kae le bomme Mohwanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela ebile kaleho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho molemong wa bohle naheng ena mme Lesedi FM le re pele ya pele mafumahadi ke molelwa ke nnete Lesedi FM ke molelwa re kopane le Dr. Mabele hona jwale hem ke buisane le yena dumela Dr. hi khotso le ka ke leboha ntate wa nkutlwa jwale wa mphumana ke a utlwa 100 ke leboha Dr. ke utlwile Dr. Motswaledi alla ka diabetes are hona jwale batho ba hlokahala ke yona are batho ba tsamaya lefatsheng mona ke diabetes are ibile e fitile HIV and AIDS ibile e fitile le TB are Afrika borwa mona ha ba hlokahale batho ke tsietsi ena ya haisa letsatsi le letsatsi banna bawa basadi bawa ka baka la diabetes a ko bue hle monna diabetes ena hore na ke difidintho tsenne kapa tse hlano tsa bohlokwa tseo motho a ka di etsang ho qoba lefu lena
Ka leboha thuso. Ha re sheba dipalopalo ke palopalo tse tshosang haholo tse hlahang mona na Statistics South Africa mo re bonang diabetes mellitus lefu la tswekere e le lona ka sehlohlolong le se le bolaya batho mona na South Africa mona. And ba bone hona le kgokahanyo hore tsela eo batho ba jang ka yona ke yona e kenyang letsoho mo rona why batho ba se ba laole lefu lena la tswekere le hore batho ba se gore ba ikwetlise maphelong a bona le tshebediso e mpe ya jwala. Re bone re batho ha ba sa ja hantle ho hang ba ja dijo tse kereng ke di take away haholo, dijo tse le starch haholo, bo di chips jwalo ka ba drink ya gas mo kereng ha e bona lefu la tswekere e tla tsa go mmele wa hao ka gona go o laole tswekere ga hantle ka tshwanelo mo kereng e tla baka tshenyeho ya methapo e phalisang madi mmeleng wa hao mo tla ka kotsi kapa yona gore motho a timele. So batho ba ngata ba na le lefu la tswekere empa fela hore ho na le mabaka a mangata e re bonang ba sa kgone go ba laole hantle. Ya pele ko hore ha o sa je hantle e tla tswa go tswekere ha mading ile ntse phahame e ba ke tshenyeho ya methapo e phalisang madi mmeleng wa hao o ipona le kotsing ya go tshwarwa ke bo heart attack, lefu la pelo kapa na lefu la diphio kapa maoto a tshwashwaselang a bohloko haholo o bona le tshenyeho e teng ya methapo e phalisang madi mmeleng wa hao le dithuso. Ntate Mpolelle ha le sheba lona le dipalopalo tsena tse tswa nna e o kae haholo ho banna kapa le ho basadi baneng jwalo. Wa tsaba re bona ka karetso re bona bathong haholo batho ba bontate because ke bona ba kereng ba ja bohlaswa ba sebedisa jwala bohlaswa ha ba ikwetlise kapa ba nka nako e telele pele ba ka etela ngakeng kapa tleliniking ho lo itlhatlhoba rona ana tswekere e teng kapa ha e which is all bohlokwa hore ha ebe o le motho wa ntate kapa o le motho fela ha ebe o etela ngakeng kapa tleliniking botsa doctor kapa nurse you tutsa na tswekere ya hao e eme jwang kana ha re thola tselele hanyane ga tseba hore lefu lena le kgona go le treatwe hantle ka tshwanelo empa ha ebe o sa ye tleliniking kapa ngakeng o lo tikua it means hanyane ntse le baka tshenyeho meleng wa hao ke ka ho hana ka e ntse ya bona batho ba nang le lefu la pelo lefu la diphio gore o sona le mathata a mangata haholo meleng ya bona ntate thuso. Jwale ke dintho di feng tse o reng batho ba ka di sheba hona jwale o buile ka dijo wa bua ka boikwetliso leng hape. So ha le pele ha ebe o se ona le tswekere bophelong ba hao netefatsa hore pidisi tsa hao kapa o itlhaba o hlaba ka botshepehi le bokgabane e le ho laola tswekere na ya hao e tsamaye hantle o se ipone ba ka mathata mmeleng wa hao. Etela tleliniking kapa ngakeng o no sheba rona dipalopalo tsa hao tsa tswekere na di eme jwang. So ha o ile ko ngakeng netefatsa hore doctor o tutsa tswekere ya hao kapa nurse o tutsa tswekere ya hao o sheba rona e eme kwa. Then dijo di bohlokwa haholo ha ke re fokotseng ka ho ja dijo tse ngata tsa dipapa di-chips dijo tsa braai netefatsa hore plating ya hao dikgurunte di teng moo and le di-portions tsa dithuso batho ba ja mehlohlohadi ya dipapa motho a na le tswekere netefatsa hore at least plating ya hao o na le dikgurunte le di-starch se hantle le nama e pheuweng hantle seng e hadikuweng kore batho ba grille kapa ba etse bo di-air fry hore at least ba je dijo tse healthy hantle and then ho ikwetlisa ha ke re motho lo jara ditshepe kapa a letse eng empa fela ho totoba ka Hona le ntho e nkileng lefatshe ka sefefo hona jwale. Now se o hlokometse pina e tjhesang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Tlo keteke mmino wa maobane. Wa ka jeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela hae Sun City kana le 15 Phato ka 7 mantsibuya ka kotloloho ho SABC 1 ditikiti di rekiswa ka potlako reka ya hao hona jwale bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa reka tikiti ya hao Ticket Pro Summer 32 e matlafatsa setso sa mmino. Ditaso go tshela mmila mariha ho ka beha bophelo ba hao kotsing haholo mebileng e meholo ho na le lebaka leo ka lona ho thibetseng ho tsamaya ka maoto mebileng ena
Ka mehla, sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsweng ho tshela mmila le ha ho ka ho nka nako e teletsana ho fihla moo o yang teng. Ha ho tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello, mme ka mehla o tshele mmila moo ho bolokehileng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang. ke o taba ntate o ntshwarelehle itsa ke re ke phamisa hlooho ka le re metšhini ya ka gobane ka mona ya itaela ngwana mme ya ba se motaunga ke tla ke pome mona ke be ke pome mane wa bua ka boikwetliso wa bua ka dijo tsela eo batho re jang ka yona ntho e nngwe hape ke tlileng go bua ka yona re hlokomele gore motho o se ka ja dijo tse kana fela ya ba papa ena e kana fela e tletse plate doctor re fokotse hape drink ya gase go le motho a tswekere re fokotsa gona drink ya gase fokotsa gona jwala bohlaswa kapa o emise jwala bohlaswa haebe o na le lefu la tswekere netefatsa o emisa ho tsuba yona bohloka hampe emisa ho tsuba haebe o le motho wa tswekere which means o kgona gore o fokotse ditlamorao tse ke buile body heart attack lefu la diphio stroke di tla hobane tswekere ha e phahame o ntse o tsuba na jwala bohlaswa o ipeya kotsing e kgolo gore o ka timela kapa o be le mathata ha na le lefu la tswekere. Dr. Hakuleboe le kamoso ngwana mme tata ke lebohile ntate thuso la bohlano le monate haholo Dr. Mabele mo mamedi o utlwile ke taba tsa bohlokwa tseno Sotho a stolokwe ha o tsuba e le gore o na le lefu la tswekere ke o kotsi ke o mahlomola re tla bina pina ya Vuksishange ya ne reng ke o kotsi ke o mahlomola ke bona o tla shwa motho kana kotsa di bell bottom wena Jason Illusion ha wena ha ke kokoti ke a kena khotso imagination hai la bohlano bekeng a dula le nna ke o rati imagination what Destiny that's mine. There's another place, another time. Touching many hearts along the way. Yeah. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. Illusion. Follow your emotions anywhere. Is it really magic in the air? Never let your feelings get you down. Open up your eyes and look around. It's just an illusion. 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 Could it be that? It's just an illusion, Could it be that? an honest confusion. Could it be that? It's just an illusion. Could it be a picture in my mind? Never sure exactly what I'll find. Only in my dreams I'll turn you on. Here for just a
monate pina monate haholo re beha metsotsong a meraro hantle fela o leba horeng ya pele just an illusion me itsa ke kopana le ba sepolesa ke kopana le bona basadi ba leng sepoleseng ka kgwedi ena ya basadi ba re ntate Motaung ntho engwe hape re shebileng ke GBV ntwa ena e kana e lebisitsweng ho basadi le bana le yona re shebile jwalo ka re tsamaya hona mona re a sheba re bua le bomme re a botsa hore hey ho jwang lapeng mono ho jwang re moshabele mahlong mona hore ebe a hana di-blow o kgona re a sheba ntate Motaung ka re banana le etsa ba re hela tau ba re sebata ba re a sheba dinyana la tau le diphaka-phaka o etsa jwanna ka re le se le ntlhotse me ba tletse hohle mona le taba ya GBV le yona ba e shebile ke ya horeng ya pele o tla aballwa a ditaba re ke bone tshwantse re ke fihla horeng ya pele ke be ke thusitse ba bararo wa boraro ke enwa Dineo wa Mokatsa ke kopa thuso ntate ka November 2023 ke ile ka ngola ka qeta ke so fumane certificate sa ka lefapheng la thuto ke lekile ho ya mono ka makgetlo ha ke tsebe rena ke etse jwang ke nna Dineo ke wa ha Mokatsa ke dula ka mane ka Bloemfontein Dineo taba ya hao ke utlwile maybe le ke se ke fitisitse ke lahletse ho moshane sumono ntate Ndaba ke mokupilo re ye ampa o letsetse ba tsebe ho bua le wena ke lahletse yena gore ke utlwa rona ke mo fumana ke hle ke mmolella hore o emetse certificate sa ha ho tloa 2023 ho fihlela hona jwale ntate Ndaba le ka ntate Ndaba ke a leboha ntate Ndaba ke qeta ho romella WhatsAppong ya hao mono ngwana ha isale a qeta matric 2023 ha so fumane certificate sa hae ke se ko romelletse ke a o kopa ntate Ndaba a ko moletsetse ngwaneno o hlaile ka 1999 a ko moletsetse o utlwe hore na ho etsala jwang 23 24 25 26 hobaneng a isoka a fumana certificate sa matric o tla moletsetsa o tla khutlela ho nna ke a kopa ntate Ndaba ko moletsetse o tlo khutlele ho nna ka 1:30 ke tle ke utlwa rena o mofumane rena bothata bo kae ka le bona ntate Ndaba ke leboa ho lengwaneso tsatsile monate ke leboa ke o taba ha motho ke motho wa bararo eno metsotso nga mashoma mararo fela se re thusitse batho ba bararo mona le Sedi FM ke ka moo ke sebetsang ka tenga ha ihle ke hula ke hle ke palama ke tsamaya palama le nna re tsamaya tla o di mahloho nako ke hora ya pele o mametse le Sedi FM khotleng la kgatso la Afrika Borwa mme ditaba tsa hora ya pele o tla di ballwa ke Mosiwa Tshweu. Company e kgolo ya oli e thibelwa ga fa ka ba batla oli Afrika Borwa. SIU e tlo fuputsa masepala wa Nice na theo tsa matjhaba setho sa mehleng sa parlamente ya Britain se boya sekwele mamedi tsena le tseding ke tsena di latela. Ke lebula holo Tau mamedi dumela Lekgotla la molao wa motheo le entse qeto ya hore mosebetsi wa Shell wa ho rafa oli lewatleng ha wa lokela hore o tswele pele lebopong la West Coast la Afrika Borwa. Qeto yena ke tshitiso ho khamphane ena e kgolo ya oli ka mora dilemo le monyewe yena e simollotswe ke baahi ha mo le dihlopha tse sireletsang tikoloho. Lekgotla lena la molao wa motheo le hlakotse qeto ya selemo sa 2024 ya lekgotla le leholo la maipiletso le neng le file dikhamphane tsa oli monyetla wa ho tswela pele ka mosebetsi wa ho rafa oli lebopong lena la naha. ANC ya moetse qeto ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya hore SIU e etse diphuputso mabapi le kontraka tshireletso masepaleng wa Nice. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tekenne phatlalatso ena e ileng ya etswa ka la 7 kgweding ena. Diphuputso tsa SIU di tlo kenyeletsa tlaleho ya ho ajwa ha tendera ka tsela e sa nepahalang.
tsamaiso e mpe hammoho le tshebediso e bohlaswa ya ditjhelete le tahlehelo e ka bang teng ya ditjhelete tsa bomasepala. Puso ya kopanelo e eteletsweng pele ke African National Congress ANC ka bokgutshwanyane NASNA e simollotse ka selemo sa 2022 ka mora dilemo tse fetang 10 tsa puso e neng eteletswe pele ke Democratic Alliance DA ka bokgutshwanyane. Moelli wa ANC profenseng ya Western Cape Sifiso Mchweni wa hlalosa. The ANC calls on all councillors and officials to fully cooperate with the SIU so as to ensure that where there's serious lapses of governance that have occurred, remedial actions must be taken. The ANC remains committed to fixing local government and supports all mechanisms aimed at ensuring that accountability and sound ethical governance at all material times takes place. Ditaba di sa le jwalo, masepala o bolela hore o so qadile ho sebetsa le SIU mme o ifile ditokomane tseo e neng di kopile. Ka lehlakoreng le leng, masepala o bolela hore o tlo sebedisana ka botlalo le bahlanka ba etsang diphuputso. Moelli wa masepala Christopher Bezenhout o netefaleditse baahi hore ba ntse ba ikemiseditse ho ba le boikarabello le taolo e nepahetseng. Komishene ya dipatlisiso ya Madlanga e bolela hore e tlo hlahlela diqoso tsa tlolo ya molao kgahlanong le rakgwebo wa province ya North West Suleiman Karim. Ho ne ho rerilwe hore Karim a hlahelle ka pela komishene Pretoria hoseng hona fela ha ka iponahatsa. Komishene e ntse hlahloba boemo ba hae ba bophelo le ho hloleha ha hae ho latela dipehelo tse amanang le ho hlaha ha hae ka pela komishene ena. Modulasetulo wa komishene le moahlodi Mbuyiseli Madlanga wa qaqa. The commission is going to set the criminal process in motion. The commission will direct the relevant functionary, and as you anticipated it, Mr. Premhid, that functionary will be Dr. Vuguza sitting across there, who is the commission secretary, and for her to lay a criminal charge, not to make a recommendation, to lay a criminal charge against Mr. Karim. Tebello ke hore melelwa wa bobedi nyeweng ya ho hweba ka batho le tlhekatlheko ka thobalano e amanang le rakgwebo a hlahelle lekgotleng la dinyewe la magistrata wa Durban ka jeno. Melelwa yena dilemo tse 42 o inetse sepoleseng maobane. O tjametswe ke diqoso tsa ho hweba ka batho, tlhekefetso ka thobalano le ho kwetela. Sena se tla ka morao tshwarwa rakgwebo yeo le yena a tobaneng le diqoso tse amanang le ditlolo tsa molao tsa marangrang le molao wa difilimi le diphatlalatso. Nyewe ena e qadile ka selemo sa 2022 nakong eo barwetsana ba bane ba neng ba pholoswa ntlong e nngwe ka leboya ho Durban ka morao ho helwa ho tloha Johannesburg, ba thetswa ka hore ba ile ho fuwa monyetla ya mosebetsi mme ba qobellwa ho sebediswa ka thobalano. Moelli wa lekala la mafokisi la Dihawk profenseng ya KwaZulu-Natal ke Philane Nkwalase. He will be facing charges of trafficking in persons, sexual assault and kidnapping when he appears in the Durban Magistrates Court on Friday, 14th of August 2026. The main suspect, who was his co-accused, a 65-year-old Durban businessman, was apprehended by the Hawks. He appeared briefly in the Durban Magistrates Court on the 12th of August. The Hawks Serious Organized Crime Investigation Team's probe continues, and more suspects linked to the incident will be arrested. Mopresidente Cyril Ramaphosa o bolela hore ba koloniale ba ile ba arola batho ka bomo, ba arola bahlahisi le dimmaraka le ho thea ditsamaiso tsa dipalangwang tse neng di reretswe ho isa diminerale tsa kontinente ya Afrika dinaheng tse hole. O bolela hore moruo wa dinaha tsa borwa ba Afrika o ile ba etswa hore bo itsihlehe ka ba bang o sa lekane le hore o be kotsing. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tsetleile puo ya thupello ya SADC University ya KwaZulu-Natal. In April 1980, the leaders of the independent Southern African states gathered in Lusaka to establish the Southern African Development Coordination Conference,
the organization from which SADC later emerged. Their immediate objective was to reduce their economic dependence on apartheid South Africa. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba re le ba Britain. Moetapele wa mokga wa reform naheng ya Britain Nigel Farage o boetse go tletse setulong sa hae parlamenteng ka mora dikgetho tsa tlatsetso tse neng di tshwaretswe Clacton Botjhabela ho England. O ile a hlola bonolo mophephetsi wa hae Count Boniface eo e leng Kgametlai. Farage o ile a etsa hore ho tshwarwe dikgetho tsena kgweding e fetileng e le ho matlafatsa boemo ba hae ka lebaka la dipatlisiso tse neng di etswa mabapi le ditaba tsa hae tsa ditjhelete. Mekgwa e meng e meholo ile a hana ho ba le kabelo dikgethong tsena. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya pele. Company e kgolo ya oli e thibelwa ho rafa kapa ho batla oli kwano Afrika Borwa. Mamedi ha re diphethele ditaba tsena tsa hora ya pele ka tse amanang le boemo ba lehodimo mothating ona o potoloha le naha. Re kala jwalo ka province ya Gauteng mo teng lehodimo le kwaetseng ka ho kgetha dibaka ho abata fela ho phodile ka Leboya Mpumalanga teng lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka mme ho abata. Ha ile provinceng ya Northwest lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka mme ho phodile le provinceng ya Free State ntso tshwana lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka mme ho phodile. Ha ile provinceng ya Northern Cape lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka mme ho futhumetse re lebe jwalo provinceng ya Western Cape mo teng lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka mme ho futhumetse. Karolo e ka Botjhabela ya province ya Eastern Cape le hlakile ho futhumetse fela ho phodile ka Leboya. Re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a jedileng a diaduma ka Leboya Botjhabela. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi ke khutlela wena Tau. Ke a leboha ngwana mme o mpe metsotsong re bonne sekoto hantle ka mora hora ya pele ke leboile hle moratshwe o re tlabela re kopana pe goreng ya bobedi hang ka mora mona he re tlanka mabenkele tara ke khutla mabenkeleng kilo kokota Deboneza ke a kopa wena motho o ske wa leka wa fetwa ke tlhorisano ena ya Deboneza empa ona jwale he a kontumelle kere bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespresso ho le baneo eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa ho ba hole Mantshewa ke lebitso laka kopana le nna lenanong la ditaba la Makumane le kenang Mantaha ho fihlella la bohlano bekeng ho tloha horeng ya bohlano ho fihlella horeng ya botshelela hoseng mo ro fang ditaba tse ka sehlohong mona lapeng Afrika Borwa le dinaheng tsa matjhaba ro fa le dihloho tsa ditaba tsa dipapadi ditaba tsa kgwebo le moruo re ba ro fa monyetla wa ho ntsha maikutlo ka tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media re boetse re bua le ka ditaba tse wena momamedi o batlang re bua ka tsona ho tse bobebe ebe ro batlela ditsebi le ba ikarabellang ho fana ka tharollo dilong tsa hao se fetwe ke Makumane mona lapeng ho Lesedi FM. Mantshewa ke lebitso laka kopana le nna lenanong la ditaba la Makumane le kenang Mantaha ho fihlella la bohlano bekeng ho tloha horeng ya bohlano ho fihlella horeng ya botshelela hoseng mo ro fang ditaba tse ka sehlohong mona lapeng Afrika Borwa le dinaheng tsa matjhaba ro fa le dihloho tsa ditaba tsa dipapadi ditaba tsa kgwebo le moruo re ba ro fa monyetla wa ho ntsha maikutlo ka tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano so morawa ka wilaya Home Affairs a ilo leka wetsa ID ka uthwe a tsamaye a ilo batla ntatae sala nyamela ka 2020 ka morago ba antitike hore ha o letse itse ntatae a qeta o nkotla a bona hore jwale kilo motshwarisa ya ba ntatae wile o ba leile nna ke dula ka mona ka qwaqwa thaba di mahlwa ntate Majoro a ko shebe WhatsApp ya mono ko romeletse ditaba tsena tsa mme ke kopa hore o tlo mo letsetse
mme tla re metsotseng a mararo ka morago ra ya pele ke utlwa rona o kgonne o mo fumana le buile jwang o na le kakapa ka mono Home Affairs mme ke ntate Majoro se ke mo romelletse molaetsana gore a ka bue le wena pele ke ifitisetsa Pretoria kwana thabeng tsa Mmamokgale ke o taba jwale mosebetsi wa ka o moholo o a qala he mo mamedi mme ha o qala mosebetsi ona o qala ka Debonairs Pizza real deal loaded doing too much ena ke tlhodisano eo ke kenang ho yona real deal loaded o itlisetswa ka boikgantsho bo boholo ke Debonairs Pizza ena ke nako ya tlhodisano ya Debonairs Pizza real deal loaded #doing too much re entse tjena he re kupile ba mamedi hore ba WhatsApp #doing too much nomoro ke 087 240 5777 mme ba ka ba re bolella ka voice note tsa bona gore ba etsa eng ho etsa doing too much ka kgolo nkutlwile #doing too much ke ntho batho ba nahanang hore ba ka etsa mme ba etsa ka ho fetisisa ka mo ba etsang ka teng empa wena ke ntho e seng e tlwaelehile ho wena ke tsela yeo o phelang ka yona ke tsela yeo o sebetsang ka yona jolo ka Debonairs Pizza real deal loaded #doing too much nama mono ke ekeditsweng ke tswa makgetlo a mabedi tšhelete ke 35 rand 90 fela ke o taba jwale ena ke nako e kgolohe jwalo ka ke se ko file ditaba tsena tsa Debonairs ke kena tlhodisanong jwale re tla mamela di-voice note tse pedi tsa #doing too much ha re qeta o di mamela re tla be jwale re bona gore na ke mang ya lehlohonolo ke mang ya hlotseng ke mang ya entseng #doing too much yeo re ka reng ra re jwale ena o ishapile hashtag ena rona a re doing too much mohlodi wa rona ya hlolang o hapa 4,000 ranta empa ya hlolwan le ena ha re re o hlotswe mona o Debonairs Pizza re hana re re o hlotswe a ke a tsama mona sa fumane letho le ena re mo re mpa re mo re mpho re mo re mpimpimpi ka 1,000 rand jwale nako e fihlile he motemotle ya hore o mamele hore na ke mang ya lehlonolo eo re tla re ke yena wa #doing too much ke kopa o tlo mamele hata tau hata metjhini e metjha e bue ke a hata se ke se etsang ka ho fetisisa ka nako tsohle ha ke le mosebetsing mane ko ba dula ba tsheha motho mo le mong a tsheha ke tšhola sa lehae a hlapa a fele ko tsheha ke senana sa go mehla ya ntse ke pakela di-fridge jwalo ka motho a sebetsang butchereng ke dula fela ntse ke tansa hangata ke a jive fela ke jive neng ke hlwella hodima fridge ke jive teng ha ke feta fela ho motho ke feta ke jive ska Michael Jackson ka plahae ke kobe matsoho tjena ba dula ba tsheha motho ko a ba o la tsheha ke tšhola sa hlapa hae a fellwa ke matla go ya ka mokgobeketsa ka teng ke o taba o motlwile eno ke Mafito wa ha Khatebe ke ena ya qetang o bua le rona ke phungane ke Mthimkhulu re le bo monna Mafito Khatebe e re re tleng ke e mong wa bobedi letsatsing lena lebo wa monareng ha re utlwe lebo monareng o reng motaung kgwatha ntho tsentjha metjhini ya metjha e bue le rona dumelang baholo lebitso la ka ke Lebohang Monareng nna ntho ke nagana gore batho ba la ka yona kana ko rapela ke rata go rapela Morena Jesu ke moapostolo wa Modimo gohle mo ke yang ke batla gore o rapelwe Modimo se ke tsamaile di-taxi rank ka tsamaya le di-train station le mo pastor wa ka le bo under deacon ha ke tsamaya le bona ke batla gore o rapelwe le ditšhomo tsa ka nang ke itse gore ba ntse ba ka o fela gore ke rata go rapela Morena Jesu ha re tsamaile re ye mo di-restaurant re tsamaile re ye mo di-club
ke a ba jwetsa hore ke batla hore re rapele pele a ba e rate ntho eo mara ke nna o ke a leboha baholo ke a leboha ka nnete le nna ke a leboha ke lo itshela noka e kgolo o re ke motho a rapelang haholo ke a leboha ngwaneso Debonair's Pizza mehe ya neng a bua mono ke moshaneso lebo wa monareng ke manya tla tsama ka 4,000 rand ke manya tla ka 4,000 rand ha ba le babedi tse mpolelle he motho motle ya le hlonono ya tsamang ka 4,000 rand ke Mafito wa Khatebe ka le ba Mafito Khatebe e re ke mo letsetse kutle ke a mo fumana na Mafito Khatebe dumela ntate Thuso Mtaung sebudi sa ka sa gale sa bo 1990 ba mona ka le bo mona Khatebe fumane mthimkhulu ntate Thuso o le hlonono ka jeno o tsama ka 4,000 rand. Yes, yewe na o lo etsang ka 4,000 o lo rekang wa tseba 4,000 ntate Thuso ke na bana ba babedi wa moshimane le wa ngwanana ha be ke ikenela mo be ke kenela go bana ba nda uthu ke ba me ka po ke ba ne ba ka ke ba ratana ho le ne ke ba hlokometse ke mtswalle ya ka soki ka ba le babedi fela jwalo ka me ile ke ba sherele mo ba khone go ba bonnati ka ba ka la hlompho ya bona ka mo ba di hlompang ka teng bana ba ka ba babedi ntate Thuso ke le ba mthimkhulu ke o Debonair's Pizza bare doing too much ke le bile Khatebe ke le bile Pungane ke le bile Zikota ke le bile mthimkhulu ke a le bua ntate Thuso ke ba blame man da se ya ka siok blame brura baya danki des leke luka leke nee ek het baie lekker dag vandag want ek bring so net dankie so by die werkloop daar sê man daar sê waar is jy man ek is nie so by die resmet by die dorp by die werk ek werk net so by die slag die Kenyana maar ek snel daar sê tot ziens my broekie daar sê Buddha ke a feta mono he mothemotle mametsa le tsedi ya fema ele shoma le metsorofong antle ka mora go rena ya pele ke Debonair's Pizza Realty Loaded doing too much ke tlhulisana teng wa bobedi he ntate itsena ke mopostola ke mosione wa rapela le di training mona wa rapela di taverneng wa tsama o ile o rapela re molikile ka bomadimabe ha re ka ra khona go mo fumana fela ha ona bothata ha o le jwalo le yena re tla mo fa 1,000 thabang re mo fe skete ne re mo tla ka 1,000 le yena re tla mo tla ka sekete hobane o itikile haholo ka #doing too much ke mo ke fellang teng ka jeno ke fella hona teng mona #doing too much ha o etsa ho ngata o tshwanetse hore o etse ntho tse ngata jwalo ka Debonair's Pizza Realty Loaded e tletseng ka nama e ngata 35.90 fela #doing too much rata o leboha ho wena wa bobedi ya ikgapetseng sekete Debonair's Pizza Realty Loaded na onana hore ha o etsa haholo ho etsahala eng a go re WhatsAppele go etse haholo or #doing too much 087 240 5777 o re jwetse ntho batho ba nanang gore o etsa haholo ebile ha o etsa e phama lo feta empa ho wena ke ntho sengwe e tlwaetse ke tsela eo phelang ka yona ke bophelo ba hao ke tsela eo sebetsang ka yona tsela eo itellang letsatsi la hao tsatsi le letsatsi o ka hapa 4,000 rand wa tsama ka yona jwale he kena interneteng ho app ya Debonair's o iphumanele Debonair's Pizza Realty Loaded e tletseng nama e keditsweng habedi 35.90 fela ho na le melawana le dipehelo Debonair's try something amazing WhatsApp ya rona #doing too much 087 240
577 7 tsane tse tharo tau ye e tsa ntho tsa hao. Ke nnete ke Lesedi FM. Motho ke iketsisi ke etsa ntho tsa ka Peter Gabriel in your eyes. E mashome a mabedi le metso e mmedi metsotso ka mora hora ya pele. Labohlano bekeng o etsang wena. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left out. Oh, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, I will hear your silent call, and I will touch this tender wall till I know I'm home again.
She inewise pinena ke Peter ke Priela motho kile ka etsa tshepiso ke batle hore ke bapale ka yona ke ile ka o bolella ka re ke tla bua hape le Ntate Ndaba metsotsong ene ka bang le 30 ka morao hora ya pele. Ntate Ndaba hle ngwaneno wa sekolo dumela hape Ntate Ndaba khotso khotso go bang le CDFM ke le bon Ntate Ndaba a ko mpolelle o khonne o bua le ausinyana he ka taba ya hae ntho ke la etsa Ntate Thuso because o la ngifa di details tsa hae o la ngifa number 8 number ya hae ke la ya ho batho ba rona ba exam ba khona hore checkela hore mathata ile inkabe ke ba fumana hore che ngwana o la ngola twice the exam tsa hae o la ngola ka 2018 mme a ngola hape ka 2023 so ntho ne ba tla etsa ha lona o batla hore a kopantse di results tsa hae di mo fe certificate se feletseng. So from our side, butata asiena butata buka mona system ya rona bo re sendile dintho tsa hae ho batho ba fita bona tla ba di sende ho batho ba umalusi ba khona ho generate certificate tsa ngwana so batho ba exam like le office ya bona hang ba le ba khona hore ba sende email ho fita hore ba putlakise ntho ena so bekeng e tlang re tla checka hape re bone hore se tsamaya ho kae certificate eo seo re tla tse re keep a contact le ngwana once se fitla certificate re tla mo jwetsa hang o se se ne re kopa hape re kope tshwarelo ka o inconvenience for na go telele tjena ke le bon Ntate Ndaba ke le bo holo le ka moso morandaba ke le bo ke o taba motho ka mo le se di sebetsang ka teng nano le nala jwale ke nako ko o jwetsitse mo mamet ka re metsotso ka 30 ka morao ena ke re tla be re mo araba ngwana re fana ka karabo ke mo ngotse 2018 na ngwana 2023 tshwantse a kopanye tsena di le pedi tsa o fumana certificate sa hae Ntate Ndaba o buile re ba kopa tshwarelo ka hore ba mo senyeditse nako ba kopa tshwarelo haholo ho tloa 2023 24 25 hona jwale re 26 tsa mali CDFM ine se etsa ma jwale tichere le tsama le kholokolo e tsama butterfly ha wa tlamea hore metsotso 30 kapa hora e fete re sa thusa ba babedi ba bararo ke ka mo lenano lena le leng ka teng jwale ke nako o tlile le mane metsotso le 15 ha re tshwere doctor o buile haholo ka lefulena la diabetes Dr. Mabele re leboa monna mora Mabele re leboa ho menahane bekeng tse pedi tse fitileng re ile ra bua le ba Q&A ne re bua le bona re na le bona ba le teng ka mona ka phabutsing ya kgaso mme re bua ka di guardrail ba shebane ba Cozy Corner re bua ka di guardrails Thabang morobane now no tseba hore Durban ho tshwerwe motho ya utswang di guardrail tseleng tsena tsa Durban kaofela o sa utswitse di guardrail tsa di kilometera tse 34,000 ha ba di bala o nka di guardrail ebile o na le kgwebo motheno ha e sale ba mosetse morao ba batla ho bona hore o etsang ha e sale mosebetsi wa ile utswa di guardrails mme mo wa neng a di utswa teng na di utswa le thabeng mo koloi di tsamang teng ha e ka etsa phoso e wela ka Solomon koloi una sena taba hore batho ba shwella ka Solomon tseo kapa ba tla wela ka lewatle una sena taba ba bile ba motshwere monna ke a tswa o na le nomoro ya Ntate Toma ha no ka le ka mo fumana re ke re bue le yena ka mo a neng a thabile ka teng ha ba tshwere ntate enwa mosebetsi wa ene le utswa di guardrails di tshepe tsena tse bewang ka thoko mebileng mona tse sireletsang makoloi ra ska wela ka nokeng a ska wela ka dilomong kore ene le mosebetsi wa una sebetsa ntho fela ya utswa di guardrails ba motshwere ka mona ka KwaZulu Natal ba bane ba makala ha ba qeta o lokisa tsela ba qeta o kenya ditshepe tsena tse benyang ka thoko ba kenya ditshepe tsena ka thoko ha ba qeta o di kenya fela beka eno fela di nyametse kaofela ba re o na utswitse di guardrail tsa di milione tseleng engwe bane ba lokisa mono ba sebedisitse 500 million itsa ba re phapha ka lehlahlamang ka di lesio di guardrails ka di nkile kaofela
e ne le mosebetsi wa hae mme batho ba bangata ba hlokahetse ka baka la ntho eo ha koloi phetoa ha ona ntho e ithibang hore se ka ya wela ka slomong ai ke ba tshaba batho ba rona bana ko Afrika Borwa motho a iketsetse ntho e jwalo a iketsetse fela rata se jwalo fela a lo utswa di-guardrail ebe mosebetsi wa hae ono a tsamaye ditseleng kaofela tse lokiswang ke mmuso a senyetse mmuso ona a o senyetse ebe ka mmuso ha o sebetse mmuso ha o etseng ka mona a nka ba re o dinkile hle ha di bapadisa o tshwerwe KwaZulu Natal ne re bua mona ba le Tembo Osborne mona re bua ka di-guardrails Arute
FM ke molelwa ya jole City FM ke molelwa ke a tšho le nna ke a tšho City FM ke molelwa re tlo ya paleng hona jwale mme ke palo e ratang haholo e leng Monyaka le ndiwe o teng mono ngwanana thewang ka mona ka Henneman ke a bona motsone Phomolong Henneman ke motso ko tsebang haholo no ke na le metswalle ka mono ka Phomolong Henneman mono o ba quma ba le bashana ba quma ba o ke ba tsebang ka mo ka Henneman letle le ba dumeditse haholo Henneman Phomolong hona jwale ra metsotsong le 20 pele ho hora ya bobedi re tla mamela palo e ratang haholo e leng Monyaka o ske wa fetwa Ntate Motaung bothata ba ka ke ntlo bo ausi ba ile ba tla ho nna mona ba re ke tšhetšise Mokhukhu ke dula ka mona ka Virginia ke nna John Kambule ke ifumane taba ya hao bile ke a nka ke lahlela ho letona o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywoodbets kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK49s USA Powerball. Dumela hle mohe motle wa tshebeletso wa Lesedi FM nna le bitso la ka ke Sebidi Molefe ke mohasi wa lenano la tsa dipapadi manta o fihlela bohlano 7 o fihlela oreng ya borobedi mantsibuya weso di a tjhesa di fresh di bolenga jwalo ka mehla yohle o ke ba batla ho fetwa bo manta ha mane ha ke temo re shebanang le tse ipetsang dipapading wa tseba bile re tswa mafelong a beke ha re kena fela sentse re netefatsa hore ho fa tsona di santsane di tjhesa re lekola tsohle tse e leng hore di tlahle di etsale re buisana le bahlopholli ba qaqolli e ka ba papading ya bolo e ka ba teniseng e ka ba Formula 1 hela weso re itlhomme pele ha o tloa dipapading mona ke ka ho o ke beng wa batla ho fetwa ho hang ke lenano la tsa dipapadi manta o fihla la bohlano o tla o reng ya bosupa fihla o reng ya borobedi mantsibuya se fete hle Dumela hle mohe motle wa tshebeletso wa Lesedi FM nna le bitso la ka ke Sebidi Molefe ke mohasi wa lenano la tsa dipapadi manta o fihlela bohlano 7 o fihlela oreng ya borobedi mantsibuya weso di a tjhesa di fresh di bolenga jwalo ka mehla yohle o ke ba batla ho fetwa bo manta ha mane ha ke temo re shebanang le tse ipetsang dipapading wa tseba bile re tswa mafelong a beke ha re kena fela sentse re netefatsa hore ho fa tsona di santsane di tjhesa re lekola tsohle tse e leng hore di tlahle di etsale re buisana le bahlopholli ba qaqolli e ka ba papading ya bolo e ka ba teniseng e ka ba Formula 1 hela weso re itlhomme pele ha o tloa dipapading mona ke ka ho o ke beng wa batla ho fetwa ho hang ke lenano la tsa dipapadi manta o fihla la bohlano o tla o reng ya bosupa fihla o reng ya borobedi mantsibuya se fete hle Asimohe ngwana mme ke kopana le wena monate mokalo le nana o ke jwale ke nako re wena ka buena o ikemele o iketsetse empa mona re bua go loka phano ya ditshebeletso re kena maspaleng re tshwere UIF re tshwere road accident fund re bua hape ka hore ha o batla mosebetsi wa ntsetsetsa o be moyenga ke palenga me pale eo ke lokelang ho fa yona ke Monyaka shebe hantle ntho tsa ka di a ntumellana hore ke kopane le Monyaka ke o taba Monyaka fili dithuta tsa Surpriseville o tlo inesa ka nkga gore na ho ntse ho etsagala dife ya ka jeno kgaolo ke ya dikete tse 316 ya Monyaka natefelo Baby, what's what on a little bit and I give it a more Amanda go iketle pele sipati ke a kopa hle please wa bona hore ke busuwa ka kang ene wa bona hore ke ntse ke qeka boroko mo ke batla ho robala please mana ama
Ha ska ke mara ha se jwale o tswile mos. He? Ke itse ke batla go imamela Seipati. Oh my goodness. Damn it. Wa tseba mona teng ke a lekwa mo. Ena yona jwale se le dinehellwa ena. Hai le phone ya hao e o etsalang ka yona bosiu bo bokana. He? Ke mang o sa mo arabeng yo? Tsara, ke kopa nke phone ena itime pele ke tshwatlela kwana. 87 missed calls fan. O serious 87 missed calls. Ke mang yo a o emeletseng hakana o sa utlwile go o ka tshwara di calls tsa hae. Se le wena o mpotsa ka dipotso tse ngata go tlwelle. Please man, ska mpotsa dipotso. O etse ntho go kopileng yona Seipati. Please. Ke kopa gore o time phone eno o gotlise phone eno ya ka please. That's all that I'm asking for. Bathong, kanti ha ke na right ya gore nka botsa gore na ho etsahala eng? Ka ba ke modie. Ke ena. Ke ngwana neno ha o tseka ga ntlo ya ka wa tseba. Go re jale ke tshwantse ke hloke khotso ke ngwana nai. Fela hela ha o le jwale ho lokile fane. Ho lokile. Ho lokile. He ho lokile. Ha o tlo amohela nthwena fela jwalo motswalle ho ha mmidi lwana Ba ke utlwile ha ke sa khona ke kopa le jotsa motho ena a nkileng bophelo ba ka ana a buisa hodimo lefatshe mpai gore ke shona le motho a nkileng popo ya dikatana a e laolang ka bophelo ba ka ke kopa le mo jotsa ke kopa tshwarelo bo ha ke sa khona ei wena ngwana ha ke sa khona mamele ke re wena modie eo ke mo tsebang ha se mokwala wa bona selallane seo ke se tadimileng le sona nna ha ke se tsebe ebile ha ke na mahau ba ke tsa sona bona bo go sa tsebe hle o se sa le video ena e matha ha ke sana letho credibility ya ka mosebetsing boemo ba ka setjhabeng bo ke felletswe ke alitse hona jwale tjena batho ba ntsempo go le motho ne ke sana hano ra ka ntshe wa ntse hona jwale tjena motseng mona ai mpotsa king fa di ha tsentwa e batlang ke shapo hey wena hey o sepelang bo o sepelang e gotlile kelelo e sa gotlile ka go phete hape o tsa nna ke sena o motswalle jwang ke lela wena o santsaneng o mpetsa ka mpama mpho a ke re wena o fileng mang le mang ditokelo tsa gore a iketsetse ntho e ratang ka bophelo ba hao o qedile neng gore Seipati o hlotse modie o bolela jwang hey papa a ke ntate ha bofane ha itlisa mo ka boye ke le o sentjene sa le ke le ka mo founela ha arabi ho salang ke fumana molaetsa o tswa maqotheng a hae a re kemise ho dula ntse ke mo founela otherwise ba tlo nqosetsa harassment mpo ke lekile ke kgathe ba ya hlanya modiehi motho eo ke ntata ngwana hao ba re ha mo hlokotla mo fumana jwang ha ngwana a mo hloka o tla mo fumana jwang bona ta bofana hana taba yena ka boyene ba hae o itse ke bue le maqotha a hae e bang ke batla o bua le yena se do no re nna ke etseng jwale mangolo a khotla ona o tla fa maqotha modiehi man mpoko ke tata bofana o batla o fumantsha ngwana ka botlalo mpo wa utlwisisa mari nna ke sa tseba re na ke etseng o bane di kore fana ba tla ntlhota le se la ka mpo wa utlwisisa mari butle pele wena o renka tabe ka ofela o tlo mo neha ngwana fela jwalo a o hlothena boksa khona ha o khone eng o tlo khona hantle e la qeta ho la mo wa ema o itlhakola dikeledi tseo ka ofela ra lwana mona ha o tlo bapala ke ba Seipati ha gale ke a leboa monna Silas ha o tlile kwa ya ngwana monna wa tseba ha se kaofela batho ba ka sia bokgwebo tsa bona ba tlo mamelana le rona wa za ka nnete o bua nnete fela mogale memo ke memo man
bala ga ke gopole go motlhomo seno se bolela go o dumelang le taba e utlwileng ke ne ke mpa ke re ke itlise ke tlo utlwa ka tsena tse pedi sa ya wa bona ke yona ntho e ke buang ka yona eo Silas monna go fa motho tsebe ke ntho e kgolo gono go bontsha hlompho e o nang le yona jalo ka motho ka nnete santsane ke tsho hape monna ke re ke a leboa Silas empa la lobelo mogala wa tsona ntho ke sa utlwisisi ke ne ke mpa ke tshaba botsa mane mogopolo teng ke re vale ke tlo fetwa sethotho ka ga batho ba lang ka botsa potsa mofuto wa monna botsa fela ha ona sethotho mona le nna ke le tjena hona le mo ke ntse ke hlahlellwa teng ke ba tsebang hompheta ke a utlwa mogala ngwana monna empa wena ile mo go batla ho ikebela dikgethong tse ke ipotsa gona o tlo kgona jwang gobane wena ha o le tje ga ona membership wa mokgatlo wa dipolotiki jalo ka fane jalo o tlo sebetsa jwang maemong a jwalo mamela Silas molao wa naga wa dumela gore motho a ka iketela dikgetho jalo ka nkgetheng ya ikemetseng ga o tlhokagale gore o be o le setho sa mokgatlo o ngodisitsweng wa dipolotiki monna oa jalo ke a utlwa e le gore jale ke batho ba entseng jwang monna ba ka emelang dikgetho jalo ka bonkgetheng ba ikemetseng bona ha fela o le moahi wa Afrika Borwa o ka thongwa ke motho a le mong ya ingodisitseng jalo ka mokgethi masepaleng wa hao ebe he o fumana tshehetso ya batho ba seng ka tlase ho 50 ha o entse jwalo ntho tsa hao di a kganya weso ga do jwalo jwale le wena monna ha ke ngwana Silas nka se tlo tsamaya ke kopa gore le nkgethe mona e le gore ka nnete ha ke na tshehetso e lekaneng o nkuka jwang nna mona o tsebata ba tsao monna monna jwale le dialamo ke tsena di alla mona ga wana ntho tse monna re bue taba tsa botlhokwa pele ha e khona no ke a utlwa taba e buang jwalo go noma taba tsa go di tlhophise hantle ka manane bona Silas a bona haeba o tseba batho ba bang ba batlang ho kena jalo ka bonkgetheng ba ikemetseng ke bolela independent candidates ba jwetse gore monna ba ka lo ingodisa ofising tsa IEC tse teng masepaleng wa bona ntle le mo ba ka ingodisa online IEC ina le metjha eo kaofela ho netefatsa gore ha hona motho ya qheletsweng ka thoko monna ya utlwahala ka nnete ya utlwana he banna wa tsa go metse ngwana monna ke ntse hantle ka botsa go bana bale ke ne ke tlo utlwa go ntse le ho le bosigo nna mo go botsa wa thusa ho ke ngwana mkhotsi jwa le bolele ke tla fumana vote ya hawa ke re a botsa ka tsa ko ka yene di la ke bone ka di bothata ba tla ba teng alright Silas to Sipati ke na le metsotsonyana fela pele ke le ba mosebetsing o hantle marne no ke hantle wa makatsa wa tseba gore metsi ya gona o hlaphola motho ya o itse o batla re bua ke ne ke re ke tlo botsa gore na o qetile jwang ka taba modile ngwana eno yena I'm telling you o tla re ga ka letsatsi la haela tswalo ha ke qetile ka molomonyana mo kananyana hle ntata bana ba ka ga bona ke tsebile gore a o ka ema hantle fela wa nkatamela wa mpholla je ntho ena e tlang ka mona ke kopohadi se nthonyana bibi ya ko tlowe ba jong ke ke mo be hakalo wa tseba shame mpolelle gore o hloka eng ke petise that's all askata asa ke traile gore ke fokotse mabaka ka a gore ke tsebe go shebana le lelapa la ka ne and mafelo a beke ho phela ho buleile ho sena mabakanyana a mangatanyana ka tlung le ka ntle ke a etsang so ke sala ka nako e ngata ka ga matsoho wa ka ke tseba ha ke a rata ho hang ka maemo wa ke a boneng ngwaneng wa ka ke la wa so ke a ko pahlefane a go dumele o pulo a tle hae mafelong a beke like ebile e seng mafelong ana a beke fela every weekend ke go bahle wa tseba ntho gore
nna every time ke dula ke nahanne ka ngwanaka ene ke bone gore ngwanaka na o maemong a jwang ngwanaka o na le faili e ka motho ka reng ha tshwareya hantle so nna ke file ka re every weekend a ka tla ke tsebo ho itlhokomella yena hletu ke go batle monnaka Hey. Jwale ke eng a o ikagela fela ka ofising ya ka mo e ka wa lelekiswa mo bona le teng ke mang ya itseng o kene ntate Bofana bosigo bo bokana ke o tsebile jwang le gore ke mo o sena motho a tsebang no re ke etse jwang ene go kgalemelletse ntwena ya hao yena o utlwa ngwanenwa ko o nkutlwang a ile hantle wena jonna we o re ngwanenwa ho nna wa tseba ke eng ko o jwetse wena o ikentse moleko bophelong baka e sa lo fihla phelong bona ba ka bona go senyeile ntho engwe le engwe fela it's going upside down life nyaka ke sitwa lo bohlotha bosiu ka baka la notso tsena o nketsang yona ya ke tsebe o na le nkane nyana e ka re o topolosie tona ntate ke sa Bofana o ka ntlhapa o la wa mpitsa ka mabitso you can say whatever security ke bona ka o tlalele kwa motho tsatsing le ke utlwile basebetsi ba hao ba re o itse ba e hae pele ho nako ka jeno ke ka ho o bonang ke le mona na ke nkile monyetla hore ke tlo bona ntate Bofana ke kopa hore o ska nketsa ntho lontso nketsa yona ibile o kena fela mona o se utlwa le ditaba tse etsahalang ka mona ke le ka hohle go ke bue le wena wa tseba mme wa ka o kile a re go nna satane a tswa lefi o gutla a le moputswa mme a nyoruwe ebile gore a omeletse o bitsa nna satane ke satane ha ke o entse kana diketso tsa hao kore o bona ho le molemo o nka go hanye le ngwanaka ngwana wa mala a ka ntate Bofana ke o file everything bophelong ba ka wena I was even willing to leave my wife bakeng la hao but how tele ke a o bolella o dula ntse le busy mpakela depression le stress lifeng fela wa tseba go tabe ko fela ha se nnete okay ntate Bofana okay ha re dumelane he e bang ka dumela hore ke o etseditse phoso mohlomong ka utlwisa bohloko o tla tlohela ona o nqosa ka hore ka ntshona empe ha kana e bile etsa ngoro batla lo nka ngwanaka wa bona wa utlwa hona jwa le tjena go bohloko jwa wa e utlwa ke ene ke utlwa ke sala ka tse o bua le wena modile ke o kopa hlese ngwanaka ntate Bofana ke lekile ka re ke be lifeng ya ngwana o hanne le krone ena ka ena ke rwetseng tlong ena kore ha isa le yona anybody can just come and grab it a inka e hlothe tlong ena ya ka because o ntile seriti wena o batla o tlosisa ke le ka o hlalosetsa o hlalosa eng I so regret gore go baneng ke ne ke o kenya lifeng ya ka wena out of everybody ke o ratile tje o nkukile gore nna ke itseng ke re ke batlile ke tloela le mosadi wa ka ka baka la gago because I loved you so much but you never cared wena ke kopa gore o tswe please tla ke sa o file chance ya go no bua ke re ke kgone go hlalosetsa ke batla utlwa letho I'm enough hle momamedi e bang o fetilwe ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla ho ipheta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamella yona hona moo ke o taba hona jwale metsotso ke meraro hantle fela momamedi motle pele ho horam ya bobedi pale hao e fella mona pala we monnatenate monyaka le hosane e ntse ile letsatsi boshodu ba motlakase le tshenyo ya marangrang ha di senye fela dithapo tsa motlakase empa di siya setjhaba se hloka motlakase Eskom itlama o ntlafatsa tsepala marangrang a yona le bokamoso bo dulang bo tswela pele ka nako tsohle tshebetsong ena ya motlakase dimetara tse smart di fokotsa
tatlhelo ya matla motlakase ebile di ntlafatsa le tshebetso ya marangrang mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase e re ho dimitara tsena tse smart mme o thuse ho aha marangrang a bolokehileng a motlakase. Dumela dimitareng tsena tsa motlakase phetoho e lebisang bokamosong bo kganyang. Eskom ke utaba e re he ha ke tswa mona ke kgutla hape motaung e mong ke hate mona. Reka hona jwale ha Boxer matsatsi a mane fela. Fumana Sunlight hand washing powder 3 kg ka 69.99, Coca-Cola original taste soft drink 2 litre tse tsheletseng ka 120 ranta. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona jwale ha Boxer. Anako ieme mona mo iemeng wena mo mamedi hona o bolela hore jwale ke nako hore ke itlhophe ke itukise ke tsebe ho ya ditabeng me mane metsotsong e 15 ka mora hora ya bobedi ke tlo kopana le Aus Rachel ke tlo buisana le yena hona le ditaba tsa bohlokwa tsa re tshwaretseng tsona ke la bohlano ka jeno le kgwebo re a lahlela le kgwebo re a ikenya jwale ka tsele jwalo ske wa fetwa kgweding ena ya basadi re utlwa rona Rachele o re tshwaretse eng tla go di mahlo nako ke hora ya bobedi o mametse Lesedi FM kgoteng la kgatso la Afrika Borwa mme ditaba tsa hora bobedi o tla di ballwa ke Moratshweu. Ke lebula holo Tau Mamedi dumela. Baahi ba tikoloho ya Wild Coast provinceng ya Eastern Cape ba thabetse ho hlola nyewe kgotla. Sena se tla ka mora qeto ya lekgotla la molaotheo ya ho hlakola tokelo ya ho rafa oli ha mmoho le kgase e neng e filwe dikhamphane tsa Shell le Impact Africa ka selemo sa 2014. Qeto ena e fetotse ya lekgotla le phameng la boipiletso mme fetiseditse tokelo eo ya ho rafa mehlodi ya matla lebopong la Wild Coast e neng le tlasa dinganyisano. Rekistone eo e leng leqwetha le emetseng baahi bao o bolela hore qeto ena e bolela hore Shell le Impact Africa di lokela ho qala botjha meralo ya tsona haeba di batla ho tswela pele ka mosebetsi wa batla kapa ona ho rafa mehlodi eo tikolohong eo. This national government have placed a moratorium on new applications, so they actually can't apply for a new one, at least in the same area of the ocean. And I think that's also important to emphasize that upwards of 90% of our ocean is carved into separate blocks, they call them. So this judgment only applies to one specific license block, which is off of the Wild Coast, basically from Carmouth all the way to Port Edward. Komishene ya dipatlisiso ya Madlanga e utlwile hore lekala le fuputsang diketso tsa bobodu IDEC ka bakgutshwanyane le ne le sentse le tshohla monyetla wa tumellano ya boipelelo le ka hlolo mabapi le Vusumuzi-Cat Matlala ya neng a qoswa ka teko ya polao ka kgwedi ya Phupjane ngwahola. Ha morao tumellano ya boipelelo pakeng tsa Matlala le botjhotjhisi tabeng ya Medicare 24 ha ya ka phethahala ka mora hore a hane tlhahiso ya lekgotla la dinyewe la Pretoria le tadimaneng le ditlolo tsa molao wa dikgwebo ya ho eketsa kahlolo ya hae ya dilemo tse 8 tjhankaneng ho fihlela ho dilemo tse 12. Motjhotjhisi wa mmuso wa IDEC Trushantha Ramsamy o bolela hore o na sa tsebe hore na hloho ya mehleng ya IDEC Andrea Johnson o ne a buisana ka kotloloho le Matlala nakong eo ho neng ho tshohlwa tumellano eo ya boipolelo. Ramsamy una ba mokomishenara Sesibaloi le motjhotjhisi wa komishene Advocate Lisa Chelsencube ha ne a netefatsa dipuisano mabapi le monyetla wa tumellano ya boipolelo tlasa section 105A le Matlala di ne di sentse di tswela pele ka la pedi Phupjane ngwahola. They are already discussing that Mr. Matlala is a possible 105A, meaning plea agreement, which then... At this point, had they spoken to him?
to your knowledge? The way they were conversing, it was almost as if it was already a done deal. Okay, but you didn't know whether they had engaged Mr. No, Matlala? I don't have knowledge about that. Okay. So you're saying at this stage they were already discussing the possibility of Mr. Matlala, of entering into a plea and sentence agreement with Mr. Matlala? Correct. And Parlamente e lekanya hore ditshenyehelo tse felletseng tsa diranta tse di milione tse dikete tse 4.6 bakeng sa ho tsosolosa meao ya yona e sentsweng ke mollo e akaretsa ditshenyehelo tsohle ka kgwedi ya Pherekgong selemong sa 2022. Mollo o moholo o ile wa nka matsatsi a mmalwa pele o tingwa ka botlalo mme o ile a senya meaho ya Palamente lwa kgale. Batsamaisi ba ka sehlohong ba Palamente le mokgatlo wa DBSA o ikarabellang bakeng sa ho phethahatsa morero ona ba ntse ba fana ka tlaleho ka pele ho komiti ya Palamente e tadimane le tsamaiso ya ditjhelete tsa Palamente mabapi le kgatelopele e seng e kgathilwe projekeng e reretsweng ho tsosolosa le lokisa meaho ya Palamente. Mongodi wa Palamente Lenxolile George wa qaqa. As to restate, honorable members, that the 4.6 billion is about all the project work packages that we have reported to the Standing Committee over a number of times from 6th Parliament to the 7th Parliament, that it is about 7 work packages that cumulatively constitute the 4.6. But I think they will be able to explain the components of that as part of the response. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya bobedi ha re diane ho tse hlahlamang e leng tsa hora ya boraro. Ke khutlela wena Tau. Asemohe mshana asemohe ngwana mme o mpe hantle metsotsong e mehlano ka mora hora ya bobedi o le Sedi FM e rona jwale ke la te hlopha sa stimela ka pinena Whisper in the Deep. Pinena ke opola le mohlang e neng e hatiswa rena le boreitsi ka paphiri Balemane Galo mpeng ya toropo mona Gauteng motsemoholo maboneng re tsama le bo Mokgele Dudu Nakedi o sa ithobaletse hona jwale re na le bontate Nteu o sa phomotse le yena kore monnenwa e leng reitsi ka paphiri a itse ke le tla banna le tlo utlwa rena mo re tsetho monna te go tshwereng ko fenga Whisper in the Deep. Who's so
river of pain. We are tributaries of that great river of pain. Flowing into one ocean. There is only one ocean. All our pains flow into it, but it is spill over the waters of love into a great nation of love. Before we recognize that all emotions are one. Helping them follow. nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Lokola boqhetseke ba hao jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutri-Fresh Kitchen Essentials ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 8 kg Spa Wolf Dry Dog Food ntle le puppy ka 149.99 o boloka 40 rand kapa 175 gram Dettol Hygiene Soap dife kapa dife tse pedi ka 28 rand o boloka 8 rand ditheko tsena di tholahala ho fihla ka la 23 August ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo Huawei Pura 90S Pro 5G entjantjha of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig Red Core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka o eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom. Reka hona jwale ha Boxer matsatsi a mane fela fumana mahi a maholo a 30 ka 54.99 best cook French kapa chicken polony 2 kg ka 44.99 e le nngwe disolo tse pedi ho moreki reka hona jwale ha Boxer ke o taba motle ke kopa o shebe nako hona jwale metsotso le 12 hante fela ka morao ho reina ya bobedi o mametse le Sedi FM ke la bohlano bekeng ka jeno ho tla phethesela lepatlelong mme ke a tswa hona le anyalwang mafelong ana beke be ka tsotle tsa hao di ka tsama hantle haholo ke na le khaitsedi ya ka kwano mona a usa go dula o shebe microphone na hantle thabang a go mmele microphone na hantle aus Rachel molale mona wena Rachel microphone na o tla bua le wena o tla bona o tla re bokhubedu mono o tsore taba tsa teng di se di lokile Rachel dumela mme dumela ntate Motaung le kae ke a phela o phetsa ntle ngwanana ke a phela ntate ha monate re a leboa ntate Rachel enwa ke ngwana mang ke wa hamang Rachel ke mogadi wa mme le ntate Ishmael Lehlohonolo Motedung le mme Martha Segano Motedung ya seng a sa hlola ana le rona hona jwale ke a leboa wena Rachel lapeng ko ka o thewa ka Rachel lapeng ke Rockland ke qadile ho kena primary school ko Khabane primary school ka fetela Tsoseletso high school ke a leboa wena aus Rachel matsatsiana ibile le mabanyana mona re ne re bua le ntate wa Stats S ntate Maluleka ha re bua le yena o ile a bua tabengwe e ileng ya o tlapelo ya ka bohloko ya hore basadi ke 57% ya bona ba sa sebetseng Afrika Borwa 57% ke basadi ba bangata haholo ke basadi ba bangata haholo ba sa sebetseng
mme basadi ba tlameha hore jwale tjale tsena di tie mathekeng mona. Ke nnete ntate Motaung. Ho tlameha hore tjale tsena di tie mathekeng mona ba tle ba tsebe hore etsetsa mosebetsi o motle wa hore ba thehe mesebetsi. Tswa ha o rutile motho wa mme o tse hore o entse mosebetsi o moholo o rutile setjhaba. Wena Ausi Rachel jwalo ka o nketetse ka tjeno ebile le kgwedi ya basadi ke kgwedi e kgolo ampiena. Ke nnete ntate Motaung. Ba ba opola bomme ba 1956 bele ba etsa mosebetsi o motle ha kaka. Hantle haholo ntate. Ba ne ba sebeletsa lona Ke nnete. basadi. Tla metsotso le 15 ona jwale ka mora hora ya bobedi motho motle ke na le Rachel kwana. Ausi Rachel taba ya ka kena go na le mosebetsi e ke bonang hore o a o etsa mosebetsi wa matsoho. Ke nnete ntate Motaung. Nkoqele ditaba o etsa eng? Ke etsa chili sauces e tlang ka di flavor tse pedi e leng ya chili le ya mild. Ke qadile ho etsa di sauce tsena ka 2020 nakong ya COVID. Okay. Ka lebaka la hore ke motho ya nang le kgahleho ya ho pheha. Jwale he ke be ke ikopanyetsa fela ka tlung ka kitchening. Ho fitlhella mo ileng hore ilaba ya tswa e se etswetse ka ntle ya ba batho ba e rata. E be ba bona mo ke qalang jwale se ke rekisa teng. Soso ya ka e branded, ina le barcode, ina le expiring date, e expire after 12 months from the day ine e entswe. E testilwe ke SABS. Dintho tsena kaofela tse ke kgonneng hore ke di fihlele ke ka morao ha se ke rekisitse ka bona ho lokela hore ke register company, and then ka ya ko distia ba nthusa ke bona batho ba nthusitseng hore e tle e be le package entle ena yo e bona ntate Motaung o e bone e lokela ho jowa. Ere a go nneletse yona kwana Thabang ka ntse le moyeng ona jwale ka khasona rona ke re live hona jwale a go shebe bo mdibedi bona re ntse re le live na re tsebe hore hobane ha ke sheba mona ke bona ke ena wena ngwaneso ke ena wa bona o bona ke o he ke Langos mild sauce. Ntate Motaung. Mpolelle mona o re ke ka 2020 ka nako ya COVID. Ke ka nako ya COVID. Ha o qala bona bo Langos na mild sauce. Ntate Motaung. Bua le nna ke batla ke qadile ka 2020 ke etsetsa fela ka tlung re itjelle ha monate ho fitlhella e le hore ke se ke ya le yona mosebetsing. Ha ke fitla mosebetsing ke mo ba sebetsing moho le nna ba bang le kgahleho ya yona. Ebile be ba le tlhaiso ya hore ho ka ba jwang hang ka e rekisa. Yona soso ena yona soso ena ha ka ke qala he ke rekisa ka di package ke qadile morao ntate Motaung ne ke sela ka di container tse ka reng tsena tse ho rekiswang bo acha ka tsona strateng mo ke qadile mo ya ba di customer tsa ka ntse di dimanda mo ntse ba dimanda mo. So ha ke tloa ke bile motho e leng hore ha moreki a batla ho holonyana ke be ke re he. So ke rata hona ha moreki a nhlalosetsa hore o batla e kae then ke kgone ho meeta di requirements tsa bona. Momamedi motle ke tshwere ka letso hona jwale Langos o ibitsa jwang o ibitsa? Ke ibitsa Langos chili sauce engwe ke Langos mild chili. All right. Langos ke ena he mild sauce ya hae motho motle ibile it's wa SABS ke ena ke bona SABS approved ke ha o rekisetse fela ntho SABS approved ke ena it's approved. Ntate Motaung. SABS ere ke hlenne ke bashana ba ka ba di camera ba hle ba e bontshe mona ke ena mo Ntate Motaung. O tsona jwale rasa ka botlolwa ba o bona Facebookung ya Lesedi FM ba o bona South Africa ena ka ofela ba bona ngwana ne motshwana enwa ya etsa mosebetsi motle bileng Rachel wa Langos mild sauce me
o ska makala momamedi o tsamaya le moradi wa hae ke moradi ka lehlakoreng lena ba ke a tswa gore ha ntse dipota di-camera tsena le moradi wa hla ke Nthabiseng ba tle ke re Nthabeleng ke ausi Nthabiseng ke bona le moshebile mono go marangrang ana a Lesedi FM o bona a o sheba studio sena saka wa bona ka mona camera ke tsena kaofela di bona di tletse jwa di o shebile ona jwale ba o shebile kwana strateng mane mo ba tsamang teng ba ntse ba buletse Lesedi FM le kae fela ba shebile gona jwale ba re he bana ntate Moteng o na le Nthabiseng le mme wa hae ka mo ka studio o fumana e le jwang batho nna batho ba e rata haholo ntate Motaung ebile le ho iqaleng ha ka ha ho e rekisa ke laba ka etsa le body sandwich ka etsa le di-platter nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Ke Major League Birthday ya Shoprite mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha ka disolo tse jalo ka 2 kg ya tswekere e brown ya selati ka 44.99 le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni a right brand ka 25 rand fela disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026 ha Shoprite fela Mampara week e ya pheletsong mme o bohlokwa hore tjhelete ya hao yo sebeletse matshidiso ke eo ka motsama o bohlale ho ena le hore o lefa theko e feletseng ya borotho ka FNB o lefa 99 cents fela ha Pick n Pay le Boxer mme FNB le fele dintho tse ding ha o di tlasa kgatello ena ke tsela ya ho fula molemo budgeting ya hao swipe FNB easy Aspire le Prime Life card ya hao e qualifyang hore o kgone ho reka borotho ka 99 cents ha Pick n Pay le Boxer beke le beke tjhentjhela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsohle ho na le dipehelo melawana ya putswa le ditekanyetso ha stoko sa le teng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao metsotso e 22 ka morago ra ya bobedi e re ke tle ko fe ditaba tsa jackpot ke tsena ke la bohlano jackpot ya loto la bohlano lona lena monyetla wa ho hapa jackpot ya loto o lekanyetswa ho 92 million ena ke tjhelete ka fetolang bophelo ba hao hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella tsena di etsahala ha hulwa dinomoro ka kotloloho la bohlano lona lena ho reng ya borobong ho SABC2 o ka ba e mong wa boradimilione wa bommadimilione ba kwano Afrika Borwa ke bua le wena ke kgola o mametse hona jwale mothemotle ke bua le wena lotwana ha papadi mono di ngata menyetla e mengata dimilione di ngata dipapadi di tlameha ba le motsele 18 kapa o feta moo papala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya Tlala konopo mono skale ka sutisa konopo mono re na le ause Rachel kwano mona ke makgwebo
ebile o kentse le moradi mono re moradi ana sebetsa a tshware ka thata ithute mosebetsi ona ba reng batho ba ileng ba ja sehlaiswa se batho ba jang sehlaiswa sena ntate Thuso ba se babatsa ka haholo ba se rata empa fela gore di-challenges tsa ha o qala ho ba le kgwebo neng ha o kgone hore o fihlelle mo tlamehile o fihlelle teng le in terms of taba tsa hore o markete ha nka thola thuso mono nka leboha haholo ka thola le batho ba ileng hore ba ikemiseditse ho kenya letsoho ntshetsopeleng ya kgwebo ena ya bomme ntate Motaung ke yona kgweletso batho ba ka tsetelang mona ba ka tsetelang ntate Motaung hore re bone e hole hore e be milestone wa ngwanana wa Mosotho jwale mpolellehe ke ntho e special ka yona ntho e special ka yona ntate Motaung gore re etsa ka kitchening lapeng ene dihlaiswa tsohle tse kentsweng ka mono di fresh ha di a processiwa re di entse hantle ka letsoho mosebetsi o step e fresh chili ya teng ha re sebedise just any chili ntate Motaung re batla chili ya teng e ntse e le fresh e le crispy ka nako tsohle hore le wena ha o e ja ha o qala o ka e bula ntate Motaung le wena o tla utlwa hore ha khona container ena o tlo qeta le beke ka yona ntate Motaung di-customer tsa ka nnete le 2 days e fedile ka mokgo ba e utlwisisang ka teng jwale ha ile soso tje ke soso dijong bo borothong ka hlalosa borothong sandwich wa kenya lasagna hao wa topa hodimo mo ntate Thuso ke double engine mo nkareng fela ha o tlo tshela teng ke o ja papa ka lebese hohle ya kena ntate Motaung monate fela masutsa mild sauce kena e teng kwano e ka chili siki ena ntate Motaung akomphe kwano mona ntate Motaung a bone langos chili sauce kena mothemotle langos chili ena e ke babang ena ke babang ntate Motaung ke babang e leng hore hantle ke qadile ke etsa yona empa ka lebaka la hore ke motho a mamelang batho ba ntshehetsang hore ba batla eng batho ba banne ba sa kgone ho ja e ba bang haholo be ba mpolella hore re rata ho tshehetsa empa ha re je ntho tse ba bang ke mo eleng hore ke la ka etsa ena e mild hore ke kgone le bona hore ke ba accommodate jwale re ntse re etsa jwalo ra pheya le ena moradi eno wa ka ntate Thuso o tseba o pheya nthong le ngwe re etsa mmoho ha o na le baeti lapeng o ka re bitsa ga o quota wa re jwetsa hore o batla o khalla hore o ka ja dijo tse jwang ga tla ga o phela tsona ga le server ebe ga tsamaya ke yona business e nngwe e ntse re etsa e leng hore e tlile ka lebaka la yona soso e nang ntate Motaung batho ba ka o mema man ha le motho batla o na le mosebetsi a o etsang hae man batla batho ba phehang o batla batho ba phehang a ka mpitsa le nthabiseng ho tla tswa fela hore na ke batho ba bakae then re tla fitla mo re etse mosebetsi batho ba thabe batho ba je ha monate ba je ka langos chili sauce chili sauce ke we langos chili sauce iphumanele yona jwale ha ba e batla ba e fumana kae na hona le moso ikentse teng mabenkeleng kapa ha iso kene mabenkeleng ha iso ka e kena mabenkeleng empa e ready ntate Thuso jwalo ka we bona ena le barcode nutritional value ke tseo tongolongwe e teng empa fela e le sona di challenges tsa hore e kene le benkeleng hona le certain amount tšhelete e itseng e tlameleng business e kenye empa ha ke soka ke khona hore ke fihlelle moo empa ka jeno ke etsa kgweletso ho bontate le bomme ba di shopo ba mametseng hore ke ena langos chili sauce ke ikemiseditse ho ba fa stock ka consignment re sebetse and then ha tšhelete e kene re khutle re tswelle pele o fitlhella ke be ke iphumana motho a tshepahale a tshepahale o ska itsa stoko sa mono motho ba sa tshepahale ka moroba a rekisa ra ke rekisitse mona jwale a tswa bothata ba tšhelete ke bona mo fela ntate fumana motho a sa tshepala a tshwere tšhelete o sa bua ke hlokalletswe ho etsa tsena ho bile tsena mathata e bile mona ye a o tsebe wena jwale so tlo ntina ona na re ntwena ha o jwalo ha ke tsebe rena bana
ba distia jalo ka ba ile ba o thusa ba etsang ile ba sa tsamaya le wena ba re tsamaya jalo re lo go batlela mmaraka re ye mabenkeleng ana a magolo ana a rekisang makeisheneng ba reke hlaiswa se mmatla sena se etswang ke ngwanana wa kasi ntate Motaung ba ile ba nthusa fela after dithuso tseo ba nthusitseng ka tsona ya ba tsela ya rona e felletse hona moo ke nna ke ntse ke leka ho ya kwana le kwana ke bone hore na ke tla kena kae ke bone ho ka buleya kae hore ho etsagale jwang tshwantse ba o thuse ka maselo wa bona ka matlano ba na le ngwana tshwantse ba kene mona mabenkeleng ba bue le bo ramabenkele bo mma mabenkele hore sehlaiswa ke sena ke ena Lengos milder sauce shebang e jwang e tswa SABS ngwaneno re mo thusitse ha tjena mme re kopa re lona jwalo ka mabenkele maholo a rekisang makeishene ba di grocery shop tsena di etsa tšhelete ho rona batho ba batsho ke nnete ntate Motaung di makeishene mona ba di etsa tšhelete ho rona batho ba batsho jwale ba tlameile hore ba be le seabo ntshetsopeleng ya bo mmakgwebo le bo rrakgwebo ba batho ba batsho ba phelang makeisheneng mme matlana re ka fumana ho tswa lefapheng la distia mo ba ka yang teng ba fitla ba dula fatshe le bona ba bua le bona hore mme keno re mo thusitse kenyang stoko sena sa hae qala mona ka Lengos mild sauce magolo a mahlano le tle le bona hore na e ke ya tsamana o bo ema mono lebenkeleng mono o e bapatsa hore batho ba itsebe le kgona ho phela ke tla ke bue le ntate Makume ke a leboha ntate Thusi tla bua le ntate Makume ke mo kopa hore ntate Makume ke na kwa re le ba thuse bomme ba kgona ho tswela pele a o sintabiseng ke a leboha danki ngwanaka microphone o ke ena a ko ya tametse ho wena mo hantle ke o iphamise hantle ke bo watamela hanyane ho yona mono tla e bona ha e ba khubedu molaleng mono o tse hore e bua le wena ha e qala fela e ba khubedu molaleng mo o tseba hore jwale e bua le wena wa e bona he ke a leboha ausi Nthabiseng le wena wa pheya ntate Motaung ha le tsule le mme le lo phela batho o rata ho phehang haholo ntate Motaung ho tswa fela ka hore na wena o rata eng a ke kgone fela hore nka ikgethela hore ke batla ho phela mohlomong hona ho itseng nna ko fa mme wena a tlamehile a ntjwetse hore na o rata ke ka ho phela eng nna ka tlung ke rata ho pheha bo di dumplings Asian dumplings Chinese dumplings bo bao buns le dijo tsa setso jwalo ka bo papa ka mohodu papa ka ka ne bitswang moroho ona papa ka moroho wa bo dihaba ntate Motaung ke ngwana ke bao he motle ye mshaneso wa bona he ke a bona wa bona ke a bona wa bona mo ke a bona ke rata hore mosane sumana ntse dipotolo jwalo ana ilahlele ka lona mono mo mamedi a le bona ke la ka letsa ka tlo le mahlonono re a le bo hantate Motaung moradi le mme ke le bo ebe ka le ka luka la tleya khwebonyena ya lona ka mosebetso motlakana wena jwale ko re ke a o tshaba ko tshabela SABS standard tenor gore a wa ka wa bapala o la tseba ntho e batlang ntate Motaung ke batlile hore ke rekisetse batho ntho e ke tseba hore ha ba ijele e ka se ba kudisi ke tsebe hore ke ba fa dijo tse nang le phepo e hantle tse sena metswako e leng hore e ka fitla ya utlwisa ya ntate tata ke le bo mme wa ka ke le bo ntate Motaung tata Nana nawe au angaze ngayibona intombi njengawe ngalihamba lonke re pele ke re letswa kwano a ko bue ngwanaka di social mbal fumana ka ke tlo tla bapala pinena ya Mlindo
o ka e re tle ke bone mona ke ha di-socialeng ka Facebook re tholahala mme o tholahala ho @Rachel Motedung e ngolwa ka MOTELUNG nna ke tholahala ho Nthabi Motedung Nthabi ka Y Nthabi e leng NTHABY MOTELUNG hape re na le page ya rona ya Langolicious Production Langolicious Production gore batho ba Gauteng mona ba batlang go order o tla e rekisa mona Gauteng ba Durban ba Cape Town ba kae ba mametseng hona jwale ba batlang go order ba ye kae batho bohle ba ileng hore ba ka lakatsa ho order ba ka ya hantle direct di-DM tsa rona tse leng hore ke qeta ho fana ka tsona hona jwale tjenana hape ba ka ya pageng ya rona ya Langolicious Production e teng ka Facebook hape ra tholahala le ka TikTok le Instagram Langolicious le mohala dinomoro tsa mohala ke 078 140 1936 hape challenge engwe ke bona bareki mahanyane fela pelo kena di challenging nomoro ya mohala 078 140 1936 ntate Mtaung 1936 batla kopana le lona mono ba bue le lona dinomoro di teng hona packaging ena ya rona ntate Thuso ka hodima fela SABS mo hona le dinomoro hona le email ke a leboha ke leboha haholo jalo hlokomele batho ba le letsetsa motho a ska re lo kopanela kae ke a kopa ska e dumela ntho jalo le ka ngwana o tla so letsa ntate a itseng ke kopa bana ke jwale ba o bona Facebook ya Lesedi wena e sharp wa tseba ra ding sharp blind so jemradem for star ne o bana re tlameha o sireletsa bana ba rona re tlameha ba sile o tla tlabo a butia motle batho ba bang ba etsang botsotsi le bokeleme ba batle tla butia motle ngwana a kgwetle mangwela re bana mothino jonjwa athi ke mo botsotsi bo robetseng teng o itlhokomele ngwana kae ka bile o etsa kgwebo o etsa motho a re ke batla o bona ke tla o lata ka koloi e tjena le tjena hey o han DG ya Small Business National DG ya re ba lokise ntsa phone tse thaba sokola ntate Thuso thabo mokoni ya re jwetsa taba ba hle ba lokise presentation ba re lokisang present ke mo DG ya rona ba re bona mona ho maranra so ba batla ba small business ba batla o le bona ba batla o bua le lona ba shebile maranrang ana a ko bone ka speed fela jalo se le thabo mokoni ra le bona moshimane wa ka ke a leboa monna kana go tsotla utlwa ntwentle wa kena o re bolelle re a leboa mmene hlokomele ngwana le tlhokomele jalo ka batho ba bomme tsotsi dingata ba bangata ba kgwengana mona skelem le hlokomele thank you me bye ke a leboa motho motle re kotle ntho tsa ka kwano mona ke lebo monna thabang ka molaetsa o nthabisang haholo mlindo o teng kwano mona ngifunana nawe angaze ngayibona intombi njengawe ngalihamba lonke ilizwe ngifunana nawe waze wamuhle ngithanda wena wedwa akekho omunye ngithanda wena wamuhle ngithanda wena wamuhle ngithanda wena wamuhle ngithanda wena wamuhle wamuhla ngikwazi nokubekesela wamuhle amantombazane ungithatha ungibeke umuntu wesifazane ungisuse emaqhumeni ungisuse emakhosini ungifake emathandweni
Let me love you, let me love you, let me love you more. Show you more to my love. Oh, angaze ngayibona intombi njengawe. Ngalihamba lonke ilizwe ngifuna nanawe. Waze wamuhle, wamuhle. Ngithanda wena wedwa akekho omunye. Ngithanda wena wamuhle. Ngithanda wena wamuhle. Ngithanda wena wamuhle. Ngithanda wena wamuhle. Let's take a walk, let's take a stroll. I wanna tell you how I feel about you, about you. Think we should talk, just let me know how you really, really feel about me, about. Nakong tsa tatlhelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ha wa lokela go bana le mathata. Dumelang, lebitso la ka ke Thaba Morobane, content producer ho Lesedi FM. Na utlwile taba tse monate tsa SABC Plus app. E ka ba na o so e downloadile e ketsetse molemo. Downloada SABC Plus app o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa television, o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa radio ho SABC Plus app hohle mo ka bang teng. Iketsetse molemo. SABC Plus app monate monyaka thabo ka nako tsohle. Na o se o utlwile ka SABC app. Ha se kalane fela e o ka streamang ho yona, empa ke sebaka se utlisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Mamedi ke a o dumedisa ke a wa moelang hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi. Nna ke tlo ke phutla mere ke a pele tse nyane di tla dintsetse morao khotso. Ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV, tableting le cellphone ya hao. Downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com. Ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela di radio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona. Tšhelete ntlheng ya thuto kgwebo wa e rata, thuto yona wa e rata, kapa gore o fumane thuso ka sepalangwa kapa ntlo e ba le Lengau People Society ka di 15 kgweding ya Phato 2026 ka mona ka Qwaqwa. Malutia Phofung Multipurpose Hall 9 o'clock to 5 o'clock motshero wa mantsibuya ha le hlahlamela dithaba re tlo thaba mo le Tebo Moloi Sannere le dibini tsa lehae makeno ke mahala Lengau People Society re abo ka mosobo thabileng bakeng sa bohle ebile re udisa setjhaba kaofela ha le hole Lengau ha o rata kgwebo o batla o phamisa kgwebo Lengau People Society batla o thuto Lengau People Society ka di 15 kgweding ya Phato 2026 Qwaqwa Malutia Phofu Multipurpose Hall 9 o'clock o fihla ka o ra bohlano motshero wa mantsibuya ke a tswa re o tla ba teng mono he ke o taba di 15 dinimbandusane ka moqebelo ona wacha daipururuka kuna maivangu daindanga ndine makumbo mana daimanya ndoenda kuna baba vangu Honey.
emela diphuka dinkuka dinkisa mankaleng-kaleng matlhaleng ko go buiwang ka puokoko le maeleteng setswana sa teng se le boteng bommetla-taola ba nna teng magageng a go madipela ko re batang sa mokotla sa mpa re mpampetsa re tlhaba re bua re besa seno se re se bitsa re re boitumelo maropeng go tlhokega poelo re bue ka tsa botshelo jwa seng le botshelo ba motho gapele a re boele semele ke ka moo setshilwana e sule le lwala DJ Singapore. ke ne tse ke palama bohloko fela nna DJ Singapore jalo ka ile la bohlano tjena ya go ntumelle hanyane fela hore ke tshware mabenkela ke khutla ke tsentho tsaka. It's a short price birthday, a major birthday. Ke Major League Birthday ya Shoprite mme re bolokela Afrika Borwa. O ipapatse wena ka buena o ithekise wena ka buena ntshengwe e kholo hape e re tshweringa o dula ntse o mametse ha ke batho o bolella yona ha ile ka sonta re a tšhintšha magulong a matala mo re tsamang le moruti lefu maine modimo a o etsang
a semohe ngwana mme ke kopana le wena monate mokalo lenaneo ke jwale ke nako gore wena ka boena o ikemele o iketsetse empa mona re bua go loka phano ya ditshebeletso re kena masipaleng re tshwere UIF re tshwere road accident fund re bua hape ka gore ga o batla mosebetsi wa ntetsetsa o be moyenga o ipapatse wena ka boena o ithekise wena ka boena ntho nngwe e kgolo gape e re e tshwereng o dula ntse o mametse ga ke batlo o bolelela yona ga e le ka sontaga re a tšhentšha magulong a matala mo re tsamang le moruti lefu maine ya boraro ka jeno ke labatlhano bekeng ko lakaletsa katlao le mahlohonolo tsotlhe tseo di etsang ga e le gore go ntse o lokiswa mosebetsi wa gao mono ka jeno wa nyalwa ke re go wena o tlo o tsamaye gantle o tsamaele gantle ngwanaka Baby, I've been thinking about you. You know that I love you, baby. I'm phoning one more, I want you, baby. I go do anything for you. Stand beside me, my baby. I've been thinking about you. What is it that you done to me, oh? Eh, jalo ngatabanga, hlala thetha ngawe. Did you pour me a love potion, oh? My baby, I can't stop thinking about you. Undenza Antonio, kuthenga lale busuku. Estando samye, baby, I've been thinking about you. Undenza Antonio, kuthenga lale busuku. Estando samye, baby, I've been thinking about you. Baby, there's no one but you. All that I need, baby, it's you, you. Oh yeah, yeah, yeah. I cannot imagine life without you. Stand with someone, I'm thinking about you. Dihlala ndithetha ngawe, hlala ndiphupha ngawe. Oh yeah, yeah, yeah. What it is and I just can't stop thinking about you. Baby, all I want is you. Baby, there's no one but you. Go by, you give me the juice, you bring me the juice. Undenza Antonina, I just can't stop thinking about you. Undenza Antonio, kuthenga lale busuku.
ngiyabona ngiphila kanje kungenxa yothando lwakhe mehlo wami apholiwe hlebe zami zimamele noma wami uthetha naye kuye yedwa wavutha umlilo namalangabe wavutha umlilo nangulo mlilo wavutha umlilo namalangabe wavutha umlilo nangulo mlilo wavutha umlilo namalangabe wavutha umlilo nangulo mlilo wavutha umlilo namalangabe wavutha umlilo wavutha umlilo nangulo mlilo lilo 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 nomlilo lilo 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 nomlilo lilo 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 nomlilo lilo lilo whoa hi yeah ooh DJ Singapore monate mokalo ke la batlano bekeng wa tsamwena tso motho mo tsamalwena motho jwale ke a tswa he ke nka mikotla ke dira tsotle tsa ka ke re ha Bona wetsa wajive kangaka sobone bani wena ha Monique ayindibonile ndashona mna ndavela alright ndabuya ndathi ndimlo what's your love what you do oh ayindifundile ndabuya mna ndangena ngoku ndithi ndimlo bayandijonga ndithi ngikhulile 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 ndithi ngikhulile 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 ndithi ngikhulile 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 ndithi ngikhulile 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 Oh, I just wanna be myself and feel me around. Oh, sensimncane mina ugogo wami wathi Winnie mntwanami Winnie mntwanami Ukoko wa mwati Winnie mtaname ke fella mona montle re tla kopana sonta bekeng ke tsama le moruti lefuwa Maine a teka moramona ya o tla kopana le bana ba hawa ke Thabo wa Mokoni o kopane le Lebo o bele o kopane le Morachabalala le Mushanane banna wa Sebudi taba mmole bona hanga mrahora ya boraro hona jwale ntja ikgolo ya phutha ke ane jwale ya tswa le Thabang wa mo Robane nako ke hora ya boraro ena ke nako ro balwe ditaba mona ho Lesedi FM mosiwa tshweu o balla ditaba tsa hora ya boraro ke lebula holo Tau Mamedi dumela Komishene ya dipatlisiso ya Madlanga e utlwile hore mokomishenara wa naha wa sepolesa ya lelekileng nakwana mosebetsing General Fani Masemola ho tlalewa a ne a tobilwe diphuputsong tsa Medicare 24 tse amanga moqosuwa wa teko ya polao wa Vusimusi Khat Matlala
sena se tla ho sanatse hore batjhotjhisi ba IDEC ba sa ka ba fumana bopaki bo amang masemola nyeweng ena. Motjhotjhisi wa IDEC Trushantha Ramsamy o fane ka bopaki ba hore o ile ngoreha nakong eo bafuputsi ba neng ba fuwa taelo ya ho phenyokolla disebediswa tsa elektroniki tsa matlala ho batla dikamano tse ka bang teng le masemola le moradi wa hae. Ramsamy ya seng a phethetse bopaki ba hae o bolela hore ka nako eo ho neng ho sena sesupo sa hore masemola o amana le matlala le hore diphuputso tsa IDEC di ne di sa mo bontshe e le mmelaellwa. It was clear, at least, that General Masemola was a target and the rules would be broken to catch him by any means necessary. All the instructions given by Advocate Johnson on that day did not sit well with me. Ditaba di sa le jwalo, komishene e thibetse mekgahlo ya ditaba ho ba teng hore paki P e kgone ho teka bopaki sephiring. Ho lebelletswe hore paki P e fane ka bopaki ka morero wa sephiri wa mautlwela o amanang le lequlwana la dinokwane tse hwebang ka dithethefatsi Durban. Maqwetha a setho sa National Coloured Congress parlamenteng e leng Fadiel Adams a bolela hore a entse ditlhophiso tsa hore tokomane ya nyewe le tokomane ya diqoso di fuwe batjhotjhisi bekeng e tlang. Nyewe ya Adams e fetiseditswe lekgotleng la dinyewe la lebatowa la Pinetown profenseng ya KwaZulu-Natal hore e tswele pele kgwedi e tlang ha e tla be hlola matsatsi a 10. Adams o hlahelletse ka pela lekgotla la dinyewe la magistrata ka jeno hoseng. O tobane le diqoso tsa boqhekanyetsi le ho sitisa toka ho phethahatswa tse amanang le ho etela batshwaruwa tjhankaneng ya Westville Durban bao dinyewe tsa bona di neng di ntse di tswela pele makgotleng a dinyewe. Batshwaruwa ka bobedi ba se ba ile ba fumanwa ba le molato. Adams o tshwerwe ka kgwedi ya Motsheanong mme ha morao a lokollwa ka beili ya diranta tse 10,000. Leqwetha la hae e leng Devin Modley wa hlalosa. But in addition to that, Your Worship, I'd like to place on record the following. That the state has confirmed to us that the investigation has been completed. That the state has confirmed that disclosure of the docket will be made to us in about a week from today. And we will make the necessary arrangements to obtain full disclosure. In addition to disclosure, a copy of the final charge sheet will be provided to us at the same time that disclosure is made. Mamedi ha re lekola tse amanang le Machaba, komishene e ikemetseng ya dikgetho naheng ya Zambia e emisitse nakwana ho balwa ha divoutu le phatlalatso ya sephetho sa dikgetho phatlalla le naha eo. Ka mora ditlaleho tsa merusu e neng e lebisitswe bahlanka ba dikgetho diterekeng tse ding. Ho emiswa hona ho tla ka mora hore naha e tshware dikgetho tsa bopresidente tsa parlamente le makgotla a metse maobane. Bahlanka ba dikgetho ba bolela hore ho bile diketsahalo tse ho tsona dipampiri tsa dikgetho tse seng ditakue di utsuwe ka hara mabokoso a dikgetho, mme komishene e bolela hore e tlo hlahloba boemo ba ho emiswa hona nakong ya dihora tse 24. Pele ho no lebelletse hore sephetho se be se felletse mme se phatlalatswe ka Mantaha fela ha o eso hlake hore na ho emiswa hona ho tlilo ama dinako tsa komishene. Mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya boraro ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bone. Re a thella afternoon drive. Dumela mmohi ko lapeng, dumela momamedi wa tshebeletsano sa FM, lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Moponi, co-host, re a thella afternoon drive le FM. Ho jalo fela ha wena mohi mmoho le moemedi nna ka lebitso ke le Mmawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me rena le wena he ho tloa ka Mantaha ho isa la bohlano ho ratela afternoon drive show ke ko ho la bohlano wa tseba ra ikwala the happy friday re bitsa baiti ba bohlokwa re dula le bona fatshe re bantsha comfort zone ya bona re ba bitsa di co-presenter tsa ratela afternoon drive
re o lata wa actor kapa wa bina re o etsa co-presenter ya radio re dula le wena ho tloha mono re ke re o profile re tsebe haholwanyane ka wena re boetse re na le feature e bitswang bubbling under mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday bona Sefetho ke ratella afternoon drive ba mo ke chillers ya mampela thupa fela